Khasi Students Union mentak arpu artarik nailar arja arpu saw. Kalalit samdor khas cabaro san buknai ngut KMLA kajala. Bakin tip bat senguthu banyathir halor gajingdan kam kerki ban penthamai ke Meghalaya Public Service Commission. Ya kan dikador khas ke badan arpu telikimat lapha syu menteri rangba kajala ukan rat ki sangma. Chairman ke Employment Monitoring Cell ke KSU Usamla Ruben Najar. Ulaong balabun kisnam ka MPSC ka doko hakarukam trekam bat kajingbom khut hakarukam penyat yaki examen thungkam thungjam ka seng ka ai dakador khas cheki MLA khanang bakinya thir hayang robar thawan ki katu kani kimat dawa ka KSU kala IT kilong banthung yu chairman ke MPSC daki baladan ka kerdan ke babyang om banthung daki political party deban penduno ya ka personal interview ha ka grade B C bat D nangta ban penenkam da ka kamera yaki personal interview nak benta ka grade A bat ban pendapat ba ya kimak bat kiwe kimat jing dawa ki man ki benta ka Meghalaya ka wan bet purus ba khandu bet bali yu namar bangin la ban sei yi kita ki civil service ki la ban sei kita ki brief ki patre ki officer kar ki bat i hok ya kam ba ki bala ban wara ya kan jing ba te nakalyang ka seng ni labu ya ni dorkas habaro habaro san pundai ki emily bakin ra ikni ki mat jing dawa jingi bikin keren po ka session baginya thir kenya merging mon bakin wan haju kasul imko abin i bakadon kanu division hapdeng ka ruling ne ka bat ka opposition endre kani kamat baboro kini pan wan nang haju ka kunhun bat da kawai kasul hi ba lada ka sarkar ka kwa ban kala ba ka wan ka kwa pamora ka tungkam tungjam ka khut kade ban stang chwa da pun kala ki an ki kanun hapo ka MPSC kanang ba kanon ka accountability na kanang commission halor ka tungkam tungjam te kendiat halor ni arputli manjing dawa ni labu ka ba ningkom ni bu ba ka jingtung yu chairman ba ki members of MPSC di yang jur bagi wiki jela hapo ka notice ki tung ki chairman ba ki members ki bala dan ki jing puli ki ba pher ki bala contribute ya ka society ki ba long ki commission ki ba asta hendrai di pen pada commission ka jungi nadu ki por ko mucha hadu manta ni ibi ki ditak ki political appointees ni bo kada kama jingdawa ba ndi ban kinu ki members ni ki chairman tu ndi ban di ki political appointees jogon ko party ka ba ar bangi ong ba kadon ka an por lo kita ba ki nontri sarkar ki ban declare ki jingdon jing am ki chungki ka public domain kawi ka ba susi kalomba kat ka commission but kibi nontri sarkar kim ju declare wala ka an kalon ndi kim ju declare secretary joka commission commission la declare ki SSD te balik commission la declare kata bali kam jingdawa kata bali ga jingli takrawi dawa ba boro ki members ki dibantu ya ki declare ki assets ki apo ka website bat ki ba bala ba ni kwa bakandon ka vigilance ba anti corruption directory bun ki samla ki bun jual singi ba kidon kita ki jukron bidang kedon minta simpan sa andre yanung incomplete bat kumung incomplete kamdan kata kiri ke bala bat kita ki beliau di balik kita kam sendiri di angkam kali kita kapor pengkam akan makin lamun weng ya kata corruption napo ka jela ki wiki man ilomba ni kwa ni page ki wiki jela iki post MCS MPS baki wiki kandak manusna kande ka jela ka cungi ya ka post mungkin ki post wan sisin ka indusna balik ong baki ila pumi kita ki nong le UPSC examination bagaimana ba clear jadi tang hai jela cungi ru nimla pan kandak examination manusna ya ka arza kena advertisement juga MCS ki pelat pesan terlagi post banyak pelat season pelat kila pelat santan terlagi post manusna dikena kila kentip ba dada kimla man clear kani newsna kila pan prepare na wisna jadi pelat bun terlagi post kadi ka we i jing suba ka jungi kalomba behila man pentung ya kat tu kan ni kibriu kiba de kiba don link kibi han ita nalai dari badon tak sausun tengi pos kinunga apa ni kata di kajingdawa kajungi kelomba di ban kandak di examination mamusna kaba security we ki umat jingdawa ko kongsan ka di ban publish ya ka marks
kiwi ki public service commission ki publish ka marks bat karteng bat marks ka marks ka person interview ki le kita bo ne ke jela chungi pat ka pa pan long ki kanu examination ka pa pan puri ka jing puri ki don ki bro ki jing bakla but ibar ba ka kuma naka directorate of naka department of personal training kala ai ba ka personal interview kam de bandon chu nadu bi shapo kata ka notification ka alam nuru arsa country kiwi jela kala patre kam kata hendre ya jela ka chungi kidang pen ne sa ka ni personal interview kum ka seng ida ba ka ni ka personal interview di ben weng motor but nam ta grade ka